بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسيب جلبة الدبة بابا يتلي الله تبارك وتعالى جولي نلاد مكة محمد صلى الله عليه وسلم هيرو اندود وهيرو اندو إسلام حري إدوية نقوتو كلا assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu kala ka on tigi woni e hoore leydi ndin en salminimo kanko inde makko e yettore makko si feƴƴi ɗon haray ɗe yewta seeɗani ko yowodiri e ɗe sappoje donkin ɗo ɗe ɗo ñalaɗe ko ñalaɗe marɗe nafoore ñalaɗe himmuɗe ñalaɗe hittuɗe ha tawi allahu joma tabaraka wa taala o wondiriɗe karamo ko ɓen noon no wiya wo tedduɗo on ma ɗum mawnuɗo on o wondirta si wona ko mawni allah wi wal fajiri wa layalin ashrin karamo koɓe ɓen ɓe yewti fiiɗe sappoje ɗo kanje e ɗe sappoje ka suumaye sappo sakkitore ɗen karamo koɓe wi wo ñalormaje ɗen fo wiyete ñalle ɗen wiyete ñalaɗe ɗen fo ko ɓuri moƴƴude ko ɗe sappoje ka donkin ɗo ko ɗe ɗo ɓuri moƴƴude jemmaji ɗin fuu ko ɓuri moƴƴude ko jemmaji ɗin ka sappo sakkitore suumaye jonnon ɗe ɗo sappoje ka donkin ɗo iɗe mari ɓural mawnugal ino jeeya e mum tawde allahu subhanahu wa ta'ala o wondiririɗe jon noon kanko allahu mawnuɗo on o wondirta si wona hunde ko mawni no jeeya e mum tawde ɗeɗo no waɗa sunna e mum nde on tigi hoorata si tawi o heɓi feere horugol ɗeɗo jeenayi ɓaawo tawde ñande julde on hooretaake sabu aray hino harmi horugol ñande julde kono jeenayi je arane ɗen on tigi no waawi ɗe horude aray himo mari baraji e mum no jeeya e mum ɓure ko woni e ɗeɗo sappoje tawde hiɗe mari ñalande arafa e majje ñande yimɓe ɓen daroy to arafa ɗum ko ñande jeenayi donkin wonande yimɓe hajjoyɓe ɓen daroyagol arafa ngol horugol nden ñalande ɗon tun hara ko nden ɗon tun on tigi hoori nelaɗo maaki miɗo jorti ka allahu subhanahu wa ta'ala nde on tigi yafante hitande feƴƴude immorde dunubaji e hitande arore immorde dunubaji bimana o yafante hitande feƴƴude e hitande arore si tawi on tigi hoori ñande jeenayi arafa ɗo noon e ɗe balɗe mi nanno yimɓe no wiya wondema arafa hewti yo yimɓe hooru tawi noon ɗum na ko siwi yimɓe watti addangollam message ji ka téléphone an fi horugol ɗum ɗon
minni ɓe min haka gandal angal itti ɗon arafa on ko ñande jeenayi donkin ñande weetay juule. arafa on kadi ko tindintamo ko yimɓe hajjoyɓe ɓen ko kamɓe yahata arafa ñande ɓe dari arafa ko nden ñande neɗɗanke on hoorata wonande mo tawata o yahaali hajju. yahuɓe hajju ɓen kamɓe ɓe hoorata nden ñande, sabu tawde haray hiɓe mari golleji tiiɗuɗi ko ɓe waɗata nden ñande. kinɗon yangi e ɗen golle ko ɓe mari kon nden ñande haysi yadanayi ɓe e korka kan, kono sharia islamu on ɓaawo sharia l'islamu on ko sharia newiɗo o newinani ɓe kamɓe ronkugol horugol nden ñande fiyo ɓe wawa wadde dewe maɓɓe ɗen tawa hiɓe satti hiɓe timmini ko wiyete kattane wawugol. ɗeɗo sappoje hino mari nde ñalande ɗo, ko non woniri kadi ɗe sappoje ɗo no jeeya e nder lebbi ɗi allahu subhanahu wa ta'ala yewtifi mum ɗi ka hajju. o wi alhajju ashhurun ma'lumatun faman farada fihinna alhajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fi lhajj. hajju on ko lebbi andaɗi, ashhurum ma'lumat, ɗum ko juldandu e sabbordu donkin e donkin. ko ɗiɗo woni ashhur ma'lumat yowodirɗi ɗin e hajju, nde tawde yimɓe ɓen yahay makka ɓe naatira alhaaliji, woɓɓe naatira ko wiyete tamattu, woɓɓe naatira ko wiyete qiran, woɓɓe naatira ko wiyete ifrad. kon nun sendidiri ɗiɗo, waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatu, kon nun sendidiri ɗiɗo naatirɓe ɓen tamattu si ɓe yehi ɓe waɗay umra maɓɓe won haa o gasa, ɓe dattina non. kon nu wiyete dattingol e mana si goɗɗo naati fi umra o lootike o anniyanike umra, no woodi piiji goo ton ko waɗata deke o wattike conci ihram makko ɗin, conci horminorɗi ɗin, woodi piiji goo ton ko watta. si tawi ko gorko, ko wanaji ɗiɗi o heɓata, wonde nden o haddonde o wattota ko hay hunde nder ton, hay hunde fétis, calisson, kilote, kala ko woni wattota ko hay fus nder ton, wattota ko hunde ño'ande. ɗum ɗo no jeeya emin mahdurati l ihram, mi mana renteteɗi ɗin ka ihram. ok, hino jeeya e mum on tigi, waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatu, on tigi fembotako, wona sukudu makko ndun ka hoore, wona leeɓi leynarki, wona leeɓi laɓordi, wona moustache ji makko ɗin, o taƴata peɗa, o watta parfum, o accitata sonnajo, o humata dewgal, o wañata, o ñamata ko waña, o taƴata lekkun,
o tettata kakol immorde leɗɗe haramu. Wodi piji busko haɗa ko watta goɗɗum go e mum si o gaynoyi o dagintinante goɗɗum go no ton ɗum ɗon sellantamo few, wano fembagol, wano waɗugol parfum, wano humugol dewgal, wano ittugol leeɓi leynarki, ittugol leeɓi laɓordi e ittugol peɗa e buumugol hoore mum nden on no wiyete hippagol kufune e wattagol ko ño'a. ɗiɗo piiji fop daganoyo to mum, amma helugol leggal ka haram, ma tettugol kakol ka haram, ma ɗum warugol e baroɗi ɗin ka haram, ɗon kan dagota ko hay ko ɓawo ihram makko. joni noon ɗi piiji ko haɗa kon ɗo hay soccodirgol e ɓeygu makko, o rendata e ɓeygu makko fewndu ka o waɗi conci ihram makko ɗin ɗo. joni noon si o waɗi umra on o gayni o dagintina noon, mi mana si o yahi o femboyke hara piiji ko haɗano kon fop dagitike hande kadi, ndo wiyete dattingol. joni noon natirɗo tamattu on o waɗay taho umra ha o gayna o dagintina fop, o watto conci makko normal ji ɗin, o hontina activité ji makko ha ñandenta sahi hajju on hewti ɗum ko ñande jeɗɗi, o naatoya kadi o anniyo kadi o watto kadi conci ihram ɗin, o yaha waɗa hajju makko. oɗo woni mo tamattu on. mo qiran on o naati day e hajju e umra nde wootere, o waɗay anniye umra ha gasa, o naada e nder muɗum hajju on. o waɗay ɗum ɗon après noon o kontina golle makko ɗen, kono kanko ko o watti ko ɗo immorde ihram o ɓortota ko ɗum ɗo ha ñandenta o gayni hajju makko on, ɗum ko ñande julde. tuma o iwi Muzdalifa o ari Mina, ko ɗon ñande julde, ko nden ñande o femboto, o hirsa, o fiɗoya ko wiyete ko jamaratul aqaba, o wangoyo ka suudu Kaaba ko wiyete tawaful ifada. ko ɗo kanko wawata ɓortade ɗin ihramji, ɗo e ɗon o ɓortotako ɗi mo qirano. ko ɗum waɗi ko tamattu on ɓuri welde wadde idi qirano. o yamo ifrad kanko ko hajju direct o natirta, kanko ko hajju direct o natirta. kanko ndehimo waɗoya tawaful ifada, ko ɗo woni tawafu umra makko on. kanko hajju direct o natirta. arano on mo tamattu on ko umra natirta, ɗimmo on mo qirano on o natiday umra e hajju, tammo on mo ifrad on ɗon natiray hajju direct. donc ɗum ɗo no wadde e nder ɗeɗo balɗe. ko noon woniri kadi hino jeeya e ɓural ko ɗeɗo balɗe mari tawde yimɓe ɓen hibbay ɗon ƴiiƴe. ko ɗum waɗi nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam ɓe maaki ko ɓuri moƴƴude e nder ɗe ñalaɗe ɗo 10 ɓe maaki ko al ajju wa thajju. kono wiyete al ajju ko ɓantugol takbirati ji ɗin, kabbirgol. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. oɗo takbira waɗugol ɗum ɗo towna ɗuɗɗina kadi, ndo wiyete al ajju. athajju ko hirsugol ngol. nelaɗo maaki ɗiɗo ɓuri moƴƴude e ko waɗete kon e nder ɗeɗo ñalaɗe.
oɗo takbirat ji hiɗi waɗe e nder balɗe 10 ɗen fuu, kono hiɗi tentoya waɗede ñande julde kañum may ayyamu tashriqi 3, ɗum ko ñande 11 e 12 e 13 ka alansara lanna. no waɗe noon e nder ñalaɗen ɗo fuu. allahu subhanahu wa taala inni wadhkuru llaha fi ayamin malumatin faman farada fihinna alhajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fi lhajj wama taf'alu min khairin ya'lamuhu llah watazawwadu fa inna khayra zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. o yahi ley ton o wi'i fa ida qadaytum manasikakum fadhkuru llaha ka dhikrikum aba'akum aw ashadda dhikra. allah sifike ɗo fi jantagol inde allah ɗuɗɗina nden. haray ɗeɗo ñalaɗe onti koyo ɗuɗɗin jantagol inde allahu subhanahu wa ta'ala e none o takbirat ji komi jangi ɗo ko. ɗum ɗo ko nema goo jeyaɗo e ko ɗeɗo ñalaɗe mari. ko ɗum wani rufugol ƴiƴe ɗen wano hirsugol ngol, bi mana wano neɗɗo mo tawata oɗo yahaali ton fi hajju, kanko kadi himo mari feere fi hettugol layya, kan kadi o hetta layya. wano oɗa kañum kadi hajjoyɗo on o waɗoya hadiya makko on, kan kadi o hetta layya onno o waɗo o hirsa hadiya makko on. ɗum ɗon ko dammi naɓaɗi ɗin fiika ko yowodiri e hajju on ko. wonande jogiiɗo ko wiyete fidiya, sottagol, sabu hara kanko himo mari goɗɗum ko mankirimo, himo faala sottade, himo wawi hirsude. allah wi wala tahliqu ru'usakum hatta yabluga hadiyu mahillahu fa in kuntum maridan aw ala safarin inni wo fa in kuntum maridan faman kana minkum maridan aw bihi adan min ra'sihi faman kana minkum maridan aw bihi adan min ra'sihi fa fidyatun o wi fa fidyatun faman kana minkum maridan aw bihi adan min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin o wi aw nusuk. hirse ɗenno faman kana minkum maridan, kala laatiɗo e mon no nawni, aw bihi adan ma himo mari sonja nawnare ka hoore makko, fi ra'sihi aw bihi adan min ra'sihi fa fidyatun, haray ella lande o bumata hoore nden ma ɗum o fembo, kono noon o waɗa fidya, o sotto. faman kana minkum maridan aw bihi adan min ra'sihi fa fidyatun, haray ko yo sotto, min siyamin immorde korka, aw sadaqatin ma sadaqa, aw nuskin ma ɗum o hirsa. o feƴƴi yeeso o inni fa ida amintum faman tamatta bil umrati ila alhajji fama staysara min alhadi faman lam yajid fa siyamu 3 ayamin fi lhajji wa 7 ida raja'tum tilka 10 kamila. wonande o mo heɓali feere ɗiɗa tati jantaɗi, horugol ngol ma waɗgol fidiya ma ɗum hirsugol, hara yo horu embere balɗe tati ka hajju toon, si yo hewti o hoora balɗe 7 wona 10 hara o ɓortike. ɗum ɗo ko marɗo ella tawa himo wondi e ihram on, tawa ma o waɗa hunde ko lundi ihram on, bimana ma o waɗa hunde haɗande ka nder ihram. joni noon fi ko ɓortorta ɗum ɗon kon on ella ɗon kon ko waɗi kon ɗon par ce que himo haɗa wanoye misal fembagol, joni noon himo mari tenɗi, ma mo mari caɗawe, ma mo mari sonja sifa ɗum ɗon hoore makko nden no muusude, himo duwa waɗede ko no wiyete hombitugol, ma ɗum mo duwa yaade ka labtane o wi ko ma o fembo, joni noon himo waɗi ihram. ɓenni yo fembo, kono o waɗa fidiya noon o sotto. idan ɗum ɗo fo eno e nder ɗe ñalaɗe ɗo tata on tigui hirsay, hay ɗum ko nema jano, par ce que oɗa heeɓi sonja, si allah subahana taala jonnanomo ngol lawol ɗo ka o sortorta e sonja, tampere nden ɓeydotono, ko imma o wonda e nawnare nden ɗon o maya e muɗum, ma ɗum o fembo o lundo allah subhanahu wa taala, taw o mara yartilgal. kono allah subhanahu wa taala ko yurmeteɗo, diina men kan hino newi, allah inni gasi ɓa a nawni fembo,
no woodi goɗɗo kadi hara himo mari ko wiyete ɓuuri tawa bordi yalta e makko ma ndiyam tawa ma o sodani wiyete pampes ɗiya pampes ji jani tawa ma o wattoɗi joni noon imo haɗa wattagol ko ño'a ɓeyna yo watto ɗum ɗon o yaha o waɗa fidiya o sotto hara kadi hajji on no selli. Idan haray ɗum ɗo fuu ko nemaji ko ɗeɗo sappo sakkitore onno ɗeɗo sappo donkinge mari. Haray on tigi o wakkilo o andita kadi e onno wiyete e nder ɗeɗo kadi sappoje kadi juldere nden kadi no ɗon ndeyande kadi e julɗe islam ɗen ɗe nelaɗo sa sallam maki on tigi ñande julde yo ñaamu o yara o janto inde Allah o welnana ɓeygure makko nden e dow no Allah subhanahu wa ta'ala yiɗori yarlore noon e sappo ɗiɗi sappo e tati jeɗe nelaɗo maki ayyamu tashriq ɗum ko ñalaɗe tati jeɗen sappo e go sappo e ɗiɗi sappo e tati ɓeyni ko ayyamu aklin wa shurbin wa dhikrillah ko ñalaɗe ñamugol yara janto inde Allah ɗeɗo ñalaɗe wona yon tigui horo e majje ñande julde donkin ñande sappo e goo ñande sappo e ɗiɗi ñande sappo e tati donkin ɗeɗo balɗe nayyi on tigui nayo horo koyo ñaamo ha o haara o janto inde Allah o weltano Allah ko Allah neminimo kon oɗo dina l'islam e ngal ɗo ɓural e ngal teddungal Allah wi qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bi dhalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un o weltano Allah subhanahu wa ta'ala e ɗum o jarnamo e ɗum sonti no mari feere yo hettu layya ɗum no hani no duwa o heɓay kadi baraji e mum o heɓa teddungal e muɗum o heɓa yurmede e muɗum o heɓoya kadi ko tefanoyamo kadi yawmal qiyama. Si on tigi ala nelaɗo sa sallam hettuno layya waɗi dammi ɗiɗi ɓe waɗi kola dammol ɓeyni kolɗo ko miye ɓeygure an nden kola dammol ɓeyni ngol ɗo ko mofte an nden kala mo heɓo yaali feere ko hettira layya. Joni noon yalli sonnajo no wawi hettugol layya? Naam, no sella sonnajo no wawi hettude layya simo mari feere. Ene noon no sella noon kadi ka sonnajo ƴetta laɓi kanko tigi o ñiɓa ka dande kol dammol o hirsa no sella sonnajo hirsi e zamanu nelaɗo sallallahu alaihi wasallam nelaɗo addale e lay muɗum. Ene si sonnajo noon no jomba imo wonde e moodi makko mawɓe makko ɓen no wuuri moodi makko no mari moen mawɓe ɓen no mari moen ko sengo hongo sonnajo on hettirta layya ko ka moodi makko par ce que ko toon woni ka makko kaka moodi makko o hettirta layya wona ka yumma makko en. Donc haray ɗum ɗo ko nemaji ko andanɗa hoore maɗen hani taskitade ɗum yetten Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala inni wa id ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum. Allah yewti wi wondema si on jarnimo on weltanike mo nemaji ko waɗani on kon o ɓeydanayi on jarnenmo weltano ɗenmo kanko Allah subhanahu wa ta'ala e ɗi nemaji ɗe sappo sakkitore hino teddi hino hitti moƴƴa nonno ɗe sappo donkinje hino teddi hino hitti moƴƴa neɗɗanke on ko yo tinno o rewa Allah subhanahu wa ta'ala ɗuɗɗina azkar jo ɗuɗɗina tubugo rutto e Allah subhanahu wa ta'ala o waɗa dewe o weltano joma tabaraka wa ta'ala o ɗofto o yankino bela jo Allah subhanahu wa ta'ala yurmemo e nder muɗum. Kala kadi marɗo feere o yanñana ɓeygure makko nden yerko mari feere kon immorde e ñamugol ko laaɓi dagi e immorde e wattagol conci kesi si tawi feere mum no woodi si tawi feere muɗum ala yeru ko woodi kon ɗum ɗon laɓɓine ha moƴƴa passé ha ɓowra watte hara kadi o addali kadi probléme ka ɓeygure makko immorde e sonko e yeddodiral hawre e taƴodiro hakkude makko e ɓeyguli makko ɗin e ñande julde harayna ko hani na ko laba yo laato tawa hara koko fija jala e yurmodiral woni hakkudeji maɓɓe kanko o ɓeygure makko nde wo fayɓe makko ɓe wo sabu na place mum no na place hawre noon. Donc ɗeɗo ñalaɗe no teddi moƴƴa fi majje no yewta ko Qur'an fi majje no yewta ka sunna nelaɗo sa sallam karama ko ɓengi no yewti fi majje. Idan haray neɗɗanke on ko yo tinno yon andudo hiɗen mari ɓuure jane ka nder islamu meɗen ɓuure jane hiɗen mari ka nder islamu meɗen ko wawata kadi ɓeydande neɗɗanke on e sikkeli makko balance on teddinanamo sabu golleji ko o woni e gollude kon tata ɗi golleji ɗo ɗiɗi yangata motode tawa ɗi yangata motode. Mi anda taho nde ñalande juule te nden
mi anda ñalande juulete nden taw haray inchallahu habboɗen si Allah no wurni en hiɗen selli en waway andude bi mashiatillahi taala sabu na ko woɗɗi hande kadi o gasa sina min yejjiti hande ko nogay jeɗɗi sina min yejjiti haray ko nogay jeɗɗi hande si wona nogay jeɗɗi hande ko nogay jetati lewru islam ko wiyeten ko lewru ɓale enen donc haray neɗɗanke on yo jarnu Allah subhanahu wa taala sabu ɗoftagol mo e weltorgol Allah subhanahu wa taala e nemaji ko neminimo kon o gollira ɗin ɗon nemaji e ka welata Allah subhanahu wa taala ɗon bela joma tabaraka taala ɓeydanamo kadi yaajede nden ɓeydanamo newede nden ɓeydanamo ɓuttu on ɓeydanamo teddugal ngal waɗanamo barki kadi e ko o woni e heɓude kon mi tori Allah subhanahu wa taala yo Allah yafano en fatiɓe en fof yo Allah yafano en kadi oustaz Chérif Diallo yo Allah subhanahu wa taala okkoyɓe aljanna deƴinana ɓe gabru maɓɓe on ɓuttinana ɓe gabru maɓɓe on jalbinana ɓe gabru maɓɓe on yañana ɓe gabru maɓɓe on hawtitoya en enen e maɓɓe ka aljannaji makko ñande tawi en wawana hoore meɗen ɓe fellitis tawno hara hande ɓe wuruno harayno eɓe waɗande en yewtereji ko wawata nafude jama on tigi tigi on kono eɗen tori Allah subhanahu wa taala yo Allah subhanahu wa taala yaafo ɓe o yawtana ɓe o yafanoɓe kala faljereji ko ɓe andi e ko ɓe anda yo Allah subhanahu wa taala waɗu aljannatul firdausi werde maɓɓe Allah subhanahu wa taala hawtoyen enen e maɓɓe ka aljannaji makko ñande tawi en wawana hoore meɗen o yaafano en enen kadi dunubaji men ɗin o yawtana en o ɓantira en sabu oɗo islam o teddina en o surra en o yaafano en dunubaji meɗen ɗin o yaafano mawɓe meɗen هذا وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك نene goto mon Isa Sall mo pita wareya Lemiro wonɗo Arabie Saoudite Madinatul Munawwara. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.